Un personal irides pescanilla tiral tres mga suspecha ali na veteran sa Avenue Extension en antimadrugada. El biktima untal Michael Tangon Ibilyon, 39 años, un miembro del PNP non-uniform personnel, y residente de Tumaga. Yasus na nairida na su estomago y admitido aran hospital. Así con el investigador del caso, si Entener Ladjarani, del Police Station 7, Alina Santa Maria. El biktima junto con su hermana pulis si SPO1 Rowena Balaton. Tamunta na un motorsiklo el direksyon para na Tumaga. Yaliga ali enfrente del LB Supermarket. Yatira kanila tres mga suspetsaw. Tamunta na un motorsiklo. Yatupa con el biktima na subariga. Yatumbal di ila motor. Suspetsaw sa con el bag di Balaton. Iya eskapal direksyon para na Tumaga. Con el biktima liba para na hospital. Pulis na mira con el mga establishmento at mga CCTV camera para pidikopya para pwede sila sabi si pakilaya sa del insidente. So ko recovery con el 2 vacío de bala de calibre 45 y 6 vacío de 9mm na lugar del insidente. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.